Trenutak nepromišljenosti može da dovede do neočekivanih situacija, ali ovi prijestupi su nevjerovatni. Mi ćemo vam danas predstaviti 5 najglupljih kriminalaca na svijetu. Prije nego što krenemo ovaj video, zamolio bih vas da ako to još niste, se pretplatite na naš kanal kako bi što prije došli do 750 subscribera. No mi sada idemo ovaj video. Ovaj pljačkaš odlučio je da opljačka prodavnicu vatrenog oružja. Zvuči rizično, ali je potpuno bizarno pošto je pljačkaš pokušao da preuzme novac od kasira prijeteći mu bejzbol palcu. Naravno, menadžer mu je zaprijetio pištoljem i držao ga na mjestu dok policija nije stigla. Lopov je uhvaćen u Iowi kada je pokušao da opljačka kuću 93-godišnji Ruth Bradshaw. Čim ga je starica vidjela, shvatila je da ne može fizički da ga nadjača, pa je odlučila da ga uhvati na foru. Starica je odglumila da je prepoznala prijatelja svog sina, servirala mu je bogat doručak koji je zbunjeni lopov pojeo, a onda mu je predložila da se odmori nakon jela. Zaspao je, a probudila ga je policija. Andrew Kellett je 23-godišnjak iz Leedsa koji je napravio seriju zločina, najčešće u saobraćaju. On je sve svoje zločine snimao i bio je toliko ponosan na svoja djela da je sve javno postavljao na internet. Na snimcima se jasno vidio on u situacijama kada se drogirao i vozio ilegalne trke. Dvojica vidno dezorijentisani pljačkaša upala su u benzinsku stanicu u Kanadi. Zarobili su jedinog zaposlenog i pokrali robu kolicima. Izjurili su iz benzinske stanice i krenuli u nepoznatom pravcu. Poslije nekog vremena su se izgubili i odlučili da odu do benzinske stanice i da pitaju za pravac. Ispostavilo se da je to ista stanica koju su i opljačkali, a zaposleni se u međuvremenu oslobodio. Stalni kupac jedne muške prodavnice iskoristio je priliku kada je kasir bio zauzet i pokrao sve novčance od 10 i 20 dolara, a zatim pobjegao iz radnje. Reagovao je u brzini i vjerovatno zato zaboravio činjenicu da je cijela radnja pokrivena video nadzorom. Ono što je još interesantnije je disk koji je rezervisao sa svim svojim podacima 5 minuta ranije. Stigli smo samo u kraju jednog videa. Ako vam se video svidio, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite na naš kanal. I do idućeg videa imate jedan veliki pozdrav.